Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras ti amin papagayam. Intay ba sa ti Proverbio 15, versikulo 21. Naragsak dagiti nangnang iti minamaag nga aramid da, ngam ti masirib, nalintag ti dalan na. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno candian. Mano, kunak man masimbardangan ni Manang nga agsugal. Ay, isumat ti kunana. Ay, nalabsak ang makitungtong it di talikod ti dakkel abalay. Anya, no nagpakada amapan agpa-check up. Ay, sigon iti damag, inaldaw kano ang mapandita. Ay, jak ngamin malaptaan. Nanipod na stroke ak. Di nakundeng-denggan. Dahil nga ti panghigas-gastusan na iti ipatpatulod ni Eva. Daitan ti jak amaw. Isuudak at kanilito ti mga awat iti pawit ni Eva. Nagkapwam aya, karabiikan na si Mangpad. Damagam amin. Napan ka manan nakisugal. Di nakasarsarita tanapudot ti ulo. Inibus mo manan dyan patulod ni Eva a kwarta. Di ka lang mabaing. Nagregregatan ti anak mo. Ibusam iti besyam. Di ka makibiyang. Imbis ko mapagbayad iti daga-agat-gatangan na. Saan? Tamapan mo mat isugsugal. Makauma ka. Panawan ka man langan. Maturog kan. Saan ka pa'y anangan? Katno sumanao ka mat ngamen. Makauma ka. Nabarta ka, kante. Ay, sos. Una yun day taabartek mo, Lito. Inaldaw ka na mabartek. Ito lang mo, tante. Pangal-alaam aya iti kwarta nga igatgatang mo iti arak. Say, abroad. Una yun. Kaasi unay ni Eva. Sika, mamartek. Ninanang mumot, manugal. Nabi nga kasi, ante. Ay, nalito. Di yu laam mo tirigat na iti abroad. Oh? Ang busbusin nyo laang iti awan kaus-uskan na abanag ti kwarta nga ipaw-pawit na kada kayo. Pauit ko na di Pilipinas ti kwartam, Eva. Agyaman na, Raymond. Pauit ka, pauit. Sa pinagdadakkel ti pauit mo. Ada ngamin baybayadak adaga. Aya, Imbag tulaang apakakit kita itirigat ko diti abroad. sa bagay mo't di ah. Matuloy ka diti panagawid mo intun umay abulan. Wen, Eva. No kasta, agpawitak to kan ka, ha? Sige, basta sika. Ay, di sing-sing ni pasing. Ay, apo nito. Nabartek ka manan anak ko. Ngayon sagot ni Carding. Ay, tumayin litaw. Nakainom maklaang tatang. Nabayadam ka din, jay daga-agat-gatangan ni Eva. Uwan. Abe, madanagan kayo. Uwan tamangan no ti ipaw-pawit na, kat isut igat-gatang mo iti arak. Oh, saan mata? Kasyan nyo mo't adikabsat yaw nga agregregat niya agtrab-trabaho iti abroad. Day, di. Sing-sing ni pasing. Lito, ikanak man iti kwarta. Inikang kamanan ni din na minsan ngal daw Naibusan na. Naibo sa dagos? Ingatangak iti agas ni tatang mo. Patsyum. Insugal mo kunam kit di Ikanakit din. Nagbirok ni Manang. Ibagak asikat ikanayon na dumawat nanang. Eva, agyaman na ka. Tayo tulog nak dito airport. Di of kumat ngamin ita. Awagan kan to. Ito makasangputa ka di Pilipinas. Wan
Ay, asino gayam ti pangyawatag ka dagito yung pawit mo? Ninanang ko ay. Sige, isuntong aron ti sa pulay. Ano samton nga idanon ka ninanang ko dagita a package ko. Wen, O nagtibaryo ti balay mi. nalakalae nga sa pulan dayta, Eva. Di ka ti madanagan. Bakit? Kung nakman ng gatangan nakiti agas ka, Ay, nalipata. kasta man ang tirason mo, hindi na panalawas. Kasapulampay ayati agas. Napigsa ka mag... Nangagmumot ti imbaga ti doktor. Kasapula kung tag maintenance. Di ka unay mangan iti ado nga inapaw. Tapno saan manen ang umato day ta sugar mo. Bala, inakaw. Papanamanan aya. Ay, jak kaya tagkulkulong latan dito'y balay. Inakmat makichismis ah. Manong, Apay aya. permi man ang tibartak ni Lito. Ay, una inday dyan nga anak ko. Nakaturog manen ijay igid ti kalsada. Sa apay jakmet mabalin amapan alain. Tajakmet makapagna. Ala, bay amanong, tanong mausawan, pagawid akon. Sige man nga raw ading ko. Tata, da kayo ka ti ama ni Eva? Ay, uwan, baraok. Katrabahuak ni Eva ija abroad, tata. Nagawid ak. Tada impawit na kada kayo. Ay, kasta ka day. Wen tata. Ala nga raw. O may katagsarsarita ta, baraok. Sino day ta alalaki di ta salas? Katrabahuan ka nun ni Eva ija abroad, bakit? May naintulod dagiti pawit ni Eva. Kung nakamaturugan dito'y balay tanay, naabutan ng itirabe eh. Ayan nga, jepaw it ni Eva. Anda dita kusina. Mala, asikasuam je bisita. Tain nakitaan no anya dagiti impaw it ni Eva. Kumusta nga imot ni Eva nga anak ko, baraok? Makawaawid mat nga roden, tata. Ngam, naskan alipasan na pati kontrata na. Sa bagay, mabiit mo't-kit din ah. Kastamat ti bagbagakan kwa na, tata. An-anusan nan. Ay, litaw. Sama ka bisita, tatang. Ay, barok, dahil iti kabsat ni Eva, ni litaw. Kumusta ka, bro? Naginom naman, bro. Sana ka gininom, bro. Pasensya ka. Di ka man. Mabit lang tayo nang gumatang itiara ka. Litaw. Uwan, taginom kami man dito. Bisita tayo. Adupay ka ito yung pawit ni Eva Kwarta. Nagkapi-kapay baraw. Agyamanak, nana. Masapa ak arumwar. Papanan nyo, nana. Amumon ah. Mapan kayo kadi agtrabaho? Mapanak makitong it. Kasta ka din, nana. Nasken ang masapa ak. Bareng mga bakakon. Sige nga, rod, nana. Agawid ak tumatan inton madamdama. Agyaman akan ka. Taindanon mo gayam ijibalay mi ti pawit ko. Inkarik day taken ka, saan ka di? Nakitam nga roden ati baryo mi. Medyo, atayong agpaiso. Ay, wan ah. Ngam kaslada na paliw ko, Eva. Anya dayta? Agsugsugal mat gayam ni nanang mo. Ha? Naamuak anilito akabsat mo, kat inaldaw mat amabartet. Unay matan. Eva, nasken sa nga gawid kan. Tapno maamom ti pebno nga aramiden ti pamilyan. Wan nga roda. Kasano nga tanti impaw-paw it ko a kwarta. Auntie, hello. Eva, kumusta kan? Nasaya at lata, auntie. Adaman laang kayat ko ang maamuan kada kayo, auntie. Anya dayta. Pudno ka di nga agsugsugal ni nanang. Ha? Kat nilito,
Agbarbar teklatan ti aramiden na. Kuha, Ibagam ko matipod no anti. narigat ti agulbod, Eva. No kasta, nagastos dan timpaw-paw it ko a kwarta. Pasensya kan balasang ko. Jakmat mabagbagaan ida. Kasanungatan ti daga at tintinagak. Mangtad ka iti kwarta. Dumawat kayo, kaslad na yung paidulin nyo. Amok nga adda ti pawit ni Eva. Saan ka nun nga agpawit ni Eva? Anya, Yawid ng tula ka nun ti kwartana. unay mo ti imot day ta akabsat mon. Itaman payasaan ka rimwar dito'y balay bakit. Apay, awana hindi sugal mo. Imot day ta nga Eva. Nasaya at mat no naka-Amerison ni Eva. Saanan nga agpawit, taamunan ti aramiden niyaw, itinagregatan na. Magagara nakpaimot nga agawid. Gaputan namnamaag nga addan na bayadak adagak. Manang, Nangigas-gastusam nga iti impaw-paw it ko kan kalito. kuha manang. Nanang, apay nga awan maipakita ni Lito adaga. Sa anak mo't ang nagliway ang nagipaw it kada kayo. Anda pa'y binulan nga allowance yo. Eva, Namuyula ko mati ado arigat ko iti abroad. Kurang pa'y titurog ko. Gaputa ka na yun nga agov overtime. Tapno ado ti maipaw it ko kada kayo. Ngam apay akastoy ti inararami jo. Nagawan anak kamyo. mababainak ni Eva. Lakay. Ay na, no apay mo't namin, adi ka lang nagpampanunot. Bakit? Lakay. Idi pa'y lain. Ibagbagakon, nga isardang muntag sukal. Kansa narumba nga busbusam ti pawpaw iti anak tay ti bisyo. Ngam di nakmatdangdanggan. Datayo ti impang pangruna ni Eva at tulungan iti panagabrod na. Ngam sinayang yu kun nilitaw, dagiti impat patulod na. Lakay. Di kailangan min nagpampanunot, mate. Nang runakan ka. Sika ti ina. Sika kumaterumbang anang salimat, mate. Itimpaw-paw iti anak mo. Hanggang saan? Agdadata alinukom ti anak mo. Kapoy ti kasjay nga inaramid mo. No agtalinaed ka anang nang, awan dwa-dwa, nga agbabawi kanto. Nga rod naskan kuma nga agtalinaed latta ti makuna kinasirib kada tayo. Tati sirib, ipaay na tinasayaan, kanatalinaay abiyag. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Bian. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang darabay, na imbag nga oras kada kayo amin.